आज आमे परिवहन और संचालन संपर्क में आलोचना करिबा। तुमे जान जीवन धारण पाई खाद्य व्यतीत प्रत्येक जीव अम्लजान आवश्यक करे। बहुकोशी प्राणी शरीरर विभिन्न अंग साहाय्य खाद्य जल और अम्लजान आहरण करती। उद्भिद माने परिवेशरु जल विभिन्न पोषक अम्लजान और अंगारकाम्ल आदि ग्रहण करिथांती। संगृहीत पदार्थ मान परिवहन और संचालन संस्था द्वारा शरीरर गोटे स्थानरु अन्य स्थान को पहुँची थाए। यह फलरे शरीरर प्रतिटी कोष आवश्यक मुताबक खाद्य जल और अम्लजान पाई विभिन्न जीवन प्रक्रिया संपादन करिबारे सक्षम होइथाए। प्रथमे आमे उद्भिदर परिवहन संपर्क में आलोचना करिबा। तुमे आगरु पढ़ीच उद्भिदर सबु अंश विशेषतः सबुज पत्र रे आलोक श्लेषण प्रक्रिया संपादित हुए। यह फलरे सबुज उद्भिद सौर रश्मिर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी श्वेतसार प्रस्तुत करिथाए। उद्भिदटी तार परिवेशरु एथिपाई अंगारकाम्ल ग्रहण करे। आलोक श्लेषण पाई आवश्यक अन्य एक सरल उपादान जल को उद्भिदटी मूर्तिकारु चेर साहाय्य ग्रहण करिथाए। ता छड़ा उद्भिद तार विभिन्न चयापचय कार्य निमंते माटीरु बहुविध आवश्यक उपादान को जल सहित द्रवण हिसाब रे शोषण करिथाए। जेपरिकी विभिन्न स्थूल पोषक और सूक्ष्म पोषक। यापरे उद्भिदरे जल परिवहन संपर्क में आलोचना करिबा। जल और द्रवीभूत धातव लवण को उद्भिदटीए माटी सहित संयोग करुवा अंग चेर साहाय्य रे शोषण करिथाए एवं एसबु को नियोजित होउथिबा अंश यथा कांड पत्र फूल फल आदि को प्रेरण करे। चेरर शेषांश आड़क थिबा मूल लोम साहाय्य रे एई कार्य संपन्न होइथाए। एककोशी मूल लोमर कोषजीवक और मूर्तिकास्थ द्रवणर सांद्रता मध्य तारतम्य थाए। एई तारतम्य रे समता आनिबा पाई मूल लोमर कोष भितर को मूर्तिकास्थ द्रवण प्रवेश करे। कार्यटी पारश्रुति बा ऑस्मोसिस किंबा विपचन शक्ति विनिमय रे होइथाए। पारश्रुति पद्धति रे मूल लोमरे थिबा अधिक सांद्रता विशिष्ट कोष जीवक को कम सांद्रता विशिष्ट मूर्तिका द्रवण प्रवेश करे। मात्र समय समय रे विपरीत परिस्थिति रे मूल लोम कोष जीवक कम सांद्रता विशिष्ट हेले मध्य अधिक सांद्रता विशिष्ट मूर्तिका द्रवण मूल लोम को पशे। एथिपाई विपचन शक्ति व्यवहृत हुए। एथिरे मूलर अंश सक्रिय भावे संपृक्त होउथिबारु एहाकू जलर सक्रिय शोषण कुहा जाए। मूललोम कोषरे यही सबु जलीय द्रवणर प्रवेश परे
ତାହା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳର ଜାଇଲେମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ବାହିକା, ଟ୍ରାକିଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହି ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରେ ମୂଳର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରେ ଜଳର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ଜଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ଯାଇପାରେ। ଉଦ୍ଭିଦଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚାପ ସବୁ ଅଂଶକୁ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛଟିକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ଚାପ ଭଳି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗ ବିଶେଷତଃ ପତ୍ରରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବହନ କିପରି ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ତା'ର ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତୋମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳରାଶି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ତୋମରେ ଜଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ରର ବାହିକାରୁ ସ୍ତୋମକୁ ଜଳ ଆସେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପତ୍ରର କୋଷରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ସେଥିରେ ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ଜଳ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦଟିର ମୂଳରୁ ତାହାର ଉପର ଅଂଶକୁ ଜଳ ପରିବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ଓ ସେଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଧାତବ ଲବଣର ଶୋଷଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସ୍ତୋମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ସ୍ତୋମ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉଚ୍ଛେଦନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତା ଛଡ଼ା ତ୍ୱଚାବରଣ ବା ବାତରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି ପରିମାଣର ଉଚ୍ଛେଦନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରର ଅଧିତ୍ୱଚାର ଉପରି ଭାଗରେ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାବରଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଛେଦନକୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ବଳକା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବାତରନ୍ଧ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ବକଳରେ ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖୋଲା ଅଂଶ ଭାବେ ବଢ଼ି ବାହାରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଉଚ୍ଛେଦନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ।